Ndabasuje nitwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, making sure ko waba warakanze subscribe ukakanda ako kazogera kugira ngo ikiganiro dukoze ujye ukibonera ku gihe. Guys, dore amakuru yibanze wamenya kuri Tour de Rwanda ya 2026 yabaye kuva tariki ya 22 Gashyantare kugeza kuwa mbere Werurwe 2026 ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ico irushanwa ryari irigamije ni isiganwa ry'amagare ryitabirwa n'amakipe mpuzamahanga nayo muri Afurika, rikaba riri ku rwego rwa UCI tariki 2 z'ukwezi kwa mbere. Ni rimwe mu masiganwa akomeye muri Afurika. Ibice by'ingenzi by'irushanwa bagendera. Irushanwa ryari rifite iminsi 8 rikurikirana ahantu hatandukanye mu gihugu, harimo stage ya mbere Rukomo Rwamagana, stage ya kabiri Nyamata Huye, stage ya gatatu Huye Rusizi, stage ya kane Karongi Rubavu, stage ya gatanu Rubavu Creatorium, stage ya gatandatu Rubavu Musanze, stage ya karindwi Musanze Kigali, stage ya munane Kigali. Muri rusange rigomba gusozwa kuva kuwa mbere Werurwe 2026 mu mujyi wa Kigali. Ibyabaye mu isiganwa stage ya mbere itamba Elino yaje kuba yegukana wo mu ekipe ya NSN Development Team yegukanye intsinzi ya stage ya mbere y'umunsi wa mbere. Irushanwa abandi mu mpera y'isiganwa bya sprint kugeza mu Rwanda Rwamagana yaciye imbere Hotel Munoz na Meweli Girama Jimari. Inkuru mbi ku munsi wa mbere muri stage ya mbere habaye impanuka y'umuntu wo mu gatembera, aho imodoka imwe yo mu rwego rwa Caravan yagiye ku rubuga rw'abafana, bituma abantu 2 bapfa, abandi batatu bakomeretsa. Ubuyobozi bw'irushanwa n'umupolisi barimo gukurikirana ubusobanuro bw'icyabiteye. Abitabiriye n'ibivugwa mbere y'irushanwa. Amakipe yo mu bihugu bitandukanye harimo nk'ikipe y'u Rwanda, Eritrea, Ethiopia n'abandi yari yemejwe mu irushanwa. Umurwa w'igihugu ca Eritrea wari ufite abakinyi bakomeye barimo Henoki Barahimu bahamijwe ko baje kurwana